You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. Danes velik cilj na kokoško. Bomo rekli en dream, ki sem si ga vedno želel že od otroštva in vem, da ni lahko priti do tam. Se bom potrudil res maksimalno, vse od sebe pripravil sem si takrat nek pijačo, ni da ni stari, let's go. Tako da, če želite podpirati toj lifestyle, gre na kokoško, štekaš, če še niste, bacite najprej like in subscribe. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Evo ga, največji cilj v življenju uspel. To je več kot Triglav. Vsi nekaj trdi, pa cune, ne, ampak kokoška stari, to je res insane. To je neopisljivo, nerealno. 674 metrov, uno bolano, si misliš bolano, res bolano, si misliš 674 metrov, Celi kakšen dosežek v življenju, to ni tako, ne, to. Hvala vsem za support, da sem si rekel, da mi bo uspelo. Pot, bom rekel, kar zahtevna je bila, res s polnim padci, res hodiš tako, malenkost greš gor, potem hodiš ful po ravnem, ampak tako bom rekel, veš, te kamni, pa blato, težki pogoji, pa mraz, pa vse to, tako da, kaj da rečem, jaz si sam čestitam sam sebi za ta fenomenalen uspeh, da smo prišli na 674 metrov, insane, res, to je, bom zapisal zgodovino, sem rekel, naredimo video za YouTube, še kašuno, ne. In zdaj pa sem naročil za jesti, zasluženo, jaz rečem, vedno, zasluženo, stari, razumeš, šte kašuno. Bi šel v Kote, bi šel v gostilno, ampak zdaj sem pač tle v noč, ne bi šli na Kaštelir, tudi Kaštelir je ful dober, ampak zdaj smo pač tle. Ful ljudi je, danes bo res neverjetno insane, res svaka čas vsem tle, ki ste pašli, res majke mi, fenomenalni ste, res, zdaj pa njoki z divjači, no. Tak da jaz zdaj grem tam, nekaj pojem, pa da si vdahnem, veš, ono, ne, štekaš. Moramo tako je provat, ne, ono. Vrhunsko. Od 1 do 10, 11. Ma res, 11. Špečale. Da sem prišel do tle, tako daleč, 674 metrov. To je nerealno, sem toliko rabil časa, da sem prišel tle. Zdaj smo tle, šteka, samo da ne prije kakšen medved ali kakšen tiger, ker takrat v Kotah, ne, je napadel mojega brata Edeksa. Mislim, meni so to rekli, da treba paziti tle. Če kakšen volk, pa ni panike, ne, ker z volki se jaz dobro razumem, ker navijam za Kozenca. Se zato pravim pač, da za priti na kokoško to ni kar tako, lahko se dosti stvari zgodi po teku poti. To je to iz kokoške, jaz se zdaj vračam nazaj. Upam, da vam je bil video tako zanimiv, pač in če vam je bil zanimiv, lahko kliknite like, če bi pa radi še kaj takega spremljali, pa kliknite subscribe. Kliknite subscribe in boste bili obveščeni, ko bojo novi posnetki spet le na YouTube Roy Lifestyle, ne. Roj, brat moj, pa še rima se, ne me jebat. Zaenkrat sem še živ, v gozdu nisem srečal nobenega, oziroma nobeno, vsega vidimo, aj čau.